Yekhunjuliwe sawubona. Tikhumbule lokuthi wena ungikhunjuliwe waNkulunkulu. Njengaloku ula ukhunjuliwe futhi nami ngidokukhumbula ukuthi usesesandleni saNkulunkulu. Solo uthi makasibuka lesandla sakhe Jesu la kwangena sibikile khona, asmile athi kungenxa yakho uyakhunjulwa lizulu. Noma labanye kumbe sebakususile, bakudelitha, bakukhokha etindzaweni nasemicabangweni yabo. Kepha usesandleni, you are inscribed in God's hands. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle. Ngicela sibuyele encwadzini yaSamuel wesibili sahluko 7 verse 1 na 2. Davide inkosi wathi nase ahleti kahle, atindile esigodlweni sakhe, simakathe asamphumtile nekumphumuta etitheni takhe tonke letatakhelene naye. Wase ukhuluma kuNathan umprofeti. Yesihlobo sami, ake ngibuyabuyele lapho. Kuyenteka kube netinto letikugijimisako ekuphileni kwakho. Ugijime, uthathe indlela, uye emthandazweni, uye kubatali bakuthandazele. Uhambe uye etingcekwini tikuthandazele, ngicela ningibambise. Ube nestress, ube nalokwa. Uhlangane ubite bazalwane bakuthandazise. Athi uNkulunkulu mase kakuphumutile, ukhohlwe kuthi bobani laba kubambisile emthandazweni. Davide wathi nasahleti kahle, waya kumprofeti, bekade kuthi nguye lobe kamnxusela kuNkulunkulu. Uya kumprofeti ufike uthini? Uthi buka la, mine ngihleti kahle esigodlweni lesakhiwe ngemisedari, kodwa libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu lihleti ethendeni. Kwangathi besingaba nayo inhlitiyo yaDavide lenekuthinzeka ngetinto taNkulunkulu, kubuka ebandleni, kubuka tintfo, ayilongatisola kuphela, ayilongatigceka kuphela, kepha ubuke ukuthi engabe yini lengingayilungisa mina enyalo. Ngoba uNkulunkulu nami sewungilungisele, nami uNkulunkulu sewungendele kahle, nami angimendele kahle. Verse 8 uthi, manje-ke tshela ingceku yami Davide uthi, naku lokushiwo nguSimakathe longisomandla uthi, ngakuthatha emadlelweni ekulandzeleni imihlambi, kuthi utewuba ngumholi wesive sami ema-Israyeli. Benginawe kuyo yonke indzawo lapho bewuhamba khona. Ake sengibambe lapho. uNkulunkulu sewuyativeta nyalo uthi yeDavide, phela mina benginawe kuyo yonke indzawo lapho bewuhamba khona. Sewuthini uNkulunkulu? Uthi ngimi yeDavide lowakuthatha le ekweluseni, la bewulandzela timvu khona. Mina enyalo sengibeke ukuthi bantfu batawulandzela wena. Akabongwe uNkulunkulu. Wena bewulandzelwa timvu, nyalo sewutawulandzelwa abantu. Nyalo sengikubekile ukuthi ube ngumholi. Kwasho bantu bahlabela, bathi wangithatha, wangibeka, wangisusa, wathi hlala la. Lala ukhona khona, kwangathi ungalingisa nawe Davide. Ubuke emuva njenganangiya lo yethu, uyakhumbula amadoda ebelephepha lalishumi. Munye lo wabuyela emuva wayawubonga. Kwangathi usahamba uchubekela phambili, ucabanga ngetinto letinhle letinsha lekumele utende
kepha akeze uphoze ubuke emuva. uNkulunkulu ukuthathephi? Naku la akubeke khona nyalo. Cabanga